U ovom videu pojasnit ćemo pojedinačnu evidenciju PDV-a. Pojasnit ćemo vam sam koncept i kako se vrši pojedinačna evidencija PDV-a. Ova evidencija pripada sistemu e-fakture pa se samim tim i nalazi u meniju e-fakture i pristupamo joj klikom na podmeni pojedinačna evidencija PDV-a. Pre svega, kako i samo ime kaže, ova opcija je namenjena evidenciji PDV-a, tako da ukoliko niste obaveznik poreza na dodatu vrednost ili ste dobrovoljni korisnik sistema e-faktura, ova opcija apsolutno ne treba da vas interesuje. Za šta je onda konkretno namenjena ova opcija i kada je u stvari koristimo? Kada su izlazna dokumenta u pitanju, a tu spadaju fakture, avansi i dokumenti o smanjenju ili povećanju, ovu opciju koristite ukoliko partner kome izdajete dokument za robu ili usluge nije korisnik sistema e-faktura ili prosto nije obveznik PDV-a. Znači, ukoliko ste izdali bilo koji dokument kroz sistem e-fakture, nemate apsolutno nikakvu obavezu da izvršite i evidenciju PDV-a, jer je vaš PDV evidentiran na sistemu samim izdavanjem tog dokumenta. Ova opcija se koristi kada vi kao prodavac robe ili pružalac usluge na svom računu imate iskazan PDV, ali ne možete da ga izdate kroz sistem jer kupac nije obveznik PDV-a ili sistema e-fakture. U tom slučaju vi izdajete vašu fakturu ili drugi dokument kupcu kao i do sad u papirnom formatu, isto kao pre sistema e-faktura, ali nakon toga imate obavezu da na neki način evidentirate vaš izlazni dokument i PDV na koji se na njemu nalazi. Pojedinačna evidencija se vrši pojedinačnim unosom po svakom dokumentu posebno. Da bismo uneli ovaj dokument, idemo na dugme Nova pojedinačna evidencija i tu nam se otvara forma za unos evidencije. Kliknemo na Novi unos i osloboda nam se polja za unos. Kao što vidite, forma je veoma jednostavna i možete lako uneti sve podatke. Broj pojedinačne evidencije, tu možete staviti broj dokumenta koji evidentirate, kako bi vam posle bilo lakše da se snađete. Zatim biramo godinu evidencije, zatim iz padajućeg menija biramo da li smo u mesečnom ili kvartalnom PDV-u. Zavisno od toga o koji smo period odabrali, u polju period moći ćemo da odaberemo kvartal ili mesec za koji se ova evidencija unosi. Odabrat ćemo jun i ostaje nam da u polju promet odaberemo da li je u pitanju ulazna ili izlazna faktura, tačnije da li je u pitanju nabavka ili isporuka. U našem slučaju izlazne fakture su isporuka. Sljedeće polje je identifikator partnera, a to je u stvari PIP partnera kome prodajemo robu. Sljedeće polje je tip dokumenta. Tu biramo tip dokumenta koji evidentiramo. Kao opciju imamo fakturu, avansnu fakturu, dokument o smanjenju, to je u stvari knjižno odobrenje, i dokument o povećanju, što je ranije bilo knjižno zaduženje. Pored toga imamo i drugi interni obračun i interni obračun za promet stranih lica. Mi ćemo odabrati fakturu pošto je u pitanju izlazni dokument. U polje broj dokumenta upisujemo broj dokumenta, znači broj naše fakture, avansne fakture ili drugog dokumenta koji evidentiramo. Ukoliko ima potrebe, možemo da upišemo i povezani avansni račun i osnov za avansno plaćanje. Ostalo je još da unesemo datum evidencije i eventualno datum plaćanja. U polje opis prometa upisujemo promet po stopi od 20%. Ja sam to ovako napisao, vi ćete upisati stavke sa vaše fakture. U polje ispod gde piše osnovica 20% upisat ćemo koja je u stvari osnovica od 20% sa naše fakture. Isto to ponavljamo i za stopu od 10%, naravno ukoliko po nekoj stopi nema prometa, ova polja ne upisujemo. Napominjemo da ove podatke upisujemo sa dokumenta koji smo izdali. Kada smo to uradili, ostaje nam samo da kliknemo pošalji i uspešno smo evidentirali pojedinačnu evidenciju PDV-a. Po pravilniku o elektronskom fakturisanju, evidentiranje obračuna PDV-a se vrši za poreski period u roku za podnošenje poreske prijave. To u praksi znači da evidenciju treba izvršiti do 15. u mesecu, kada je rok za podnošenje poreske prijave za prethodni period. Ukoliko smo pogrešili sa unosom, možemo dokument stornirati tako što ćemo ga selektovati u arhivi evidencija i kliknuti na dugme poništi. I kao što vidite, u ovom momentu ovaj dokument ima status poništeno. Također postoji još jedna mogućnost kako da uradite ovu evidenciju. Ovo vam je omogućeno pri samom slanju e-fakture. Ovaj meni vam je poznat i ukoliko kliknete na dugme pošalji i stigne vam poruka da ovog partnera nema na sistemu e-faktura, omogućeno vam je da kliknete na dugme u pojedinačnu. Kada to kliknete, otvori vam se unos koji ste malo čas vidjeli, ali su sva polja već popunjena. Popunjen je broj dokumenta, popunjen je PIP partnera, tip dokumenta, kao i datum evidentiranja i datum plaćanja, što je datum valute, i popunjena je osnovica, a program je već sam izračunao ukupne iznose.
Sada je također potrebno da kliknemo samo pošalji. To bi bilo to što se tiče pojedinačne evidencije PDV-a. U narednom videu pokazat ćemo vam kako se radi zbirna evidencija PDV-a i čemu je ona namenjena. Ukoliko imate neka pitanja, možete nam pisati u komentarima.